يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. او مؤمنا بزيرة وتسلاحا پدا درایت پا جهادا ديرا ديرا درایت یا هورکایا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. و شما تها لحظه هست که دیر کنند پا درائیگا. ادا منافقانی بیانند که آچا جهادا و الله راها چوتی کوشارینگا و تا دیر دارند. نی اگا برسید شمارا مصیبت گوشید منافق که الله منیسرا احسان کد که من گو آئیں گو نبتگا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وأگر برسید شمارا مہربانی و نعمت بس شمارا مال غنیمت و کامیابی حاصل بھی چا اللہ نے مگا گوڑ علامہ گوشت ہم منافق ہم اندازہ کہ گوشے زانا شمع گو ای درمیان ہچ دوستی نہ بتا گوشے زانا آچا شمع دینا نہیں بلکہ دیگرانت بزا آیا وطا وط دیر کو تک اگر نہ آشمع ہمراہ ببتینت گوڑ آیا ہوں فائدہ دست کپتا. ہائے افسوس کہ من آئینی ہمراہ ببتینا گوڑ سر بتا پا مزن مرادیا آئینی نزدیکا مستر کامیابی مال غنیمت و دنیا فائدانی دست کپگنت. اللہ رضا آنی لوٹ نہیں او آ دائم ہو ہر وحدہ ہوتی دنیای فائدیاں دیما داراں اگا مسلمان آنی ہمراہی دنیای فائدہ ہی بگن دند گوڑا پا شوق آنی ہمراہ بام اگا نا کافرانی ہمراہی آیا دوستر بھی.